muraho neza nshuti bakunzi ba Muhato TV namwe mu makuru agezweho mu kinyarwanda ku buryo burambuye amakuru mugiye kugezweho kandi mwateguriwe nanjye Itangishaka Eric. Reka tubabwire ko Oyonyimba Kabamba Iguru Lukidi wa kane wari umwami w'ubwami bwa Tolo muri Uganda yatanze afite imyaka 34. Urupfu rw'uyu mwami rwatangajwe na Minisitiri w'Intebe w'ubwami bwa Tolo Karivini Armstrong Rwomile Akiki wavuze ko yatanze kuwa kane tariki ya 27 Kanama 2026 harahagana saa 4 z'ijoro ku isaha ya Uganda. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X Rwomile yagize ati nagahinda gakomeye n'umutima uremerewe mbamenyesha urupfu rw'umwami wa Tolo umwami Oyonyimba Kabamba Iguru Lukindi wa kane. Aya makuru haje nyuma y'amasaha make ubwami bwa Tolo butangaje ko umwami Oyo yararembye cyane bunasaba abaturage gusenga no kwirinda gukwirakwiza amakuru adafite gihamya ku buzima bwe. Rwomile yavuze ko urupfu rw'umwami Oyo ari igihombo gikomeye ku muryango w'ibwami, abaturage ba Tolo ndetse na Uganda muri rusange. Yasabye abaturage gukomeza kunga ubumwe, gutuza no gusenga muri iki gihe cy'icyunamo. Yongeyeho ko ingoma ya Tolo izakomeza, avuga ko umwami Oyo asize igikomangoma kizamusimbura. Icyakora amazina y'uzaragwa ingoma zatangazwa mu gihe gikwiye hakurikijwe imigenzo n'umuco by'ubwami bwa Tolo. Umwami Oyonyimba Kabamba Iguru Lukidi wa kane yavutse kuwa 16 Mata mu 1992. Yimitswe kuba umwami wa Tolo mu 1995 afite imyaka 3 gusa. Aba umwe mu bami bato cyane batangiye kuyobora ubwami kwisi. Ubwami bwa Tolo rero buri mu burengerazuba bwa Uganda, bukaba ari bumwe mu bwami gakondo bwemewe muri icyo gihugu. Umwami Oyo yaramaze imyaka isaga 30 ayoboye ubu bwami kuva yasimbura se akiri muto. Mu yandi makuru nuko umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zambia Brian Mundumbile yabajijwe na polisi ku birego byo kugambanira igihugu. Mundumbile uyobora ishyaka National Reconciliation Party NRP ndetse akaba yari umukandida mu matora ya perezida yabajijwe na polisi hamwe n'uwahoze ahatanira kuyobora igihugu Makebi Zulu. Aba bombi bafashwe n'inzego z'umutekano babazwa ku bikorwa bivugwa ko bifitanye isano n'icyaha cy'ubugambanyi. Polisi ya Zambia yavuze ko yabajije aba bayobozi bombi kuwa kane nyuma y'uko bahamagajwe kugira ngo bisobanure. Mundumbile yahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kwa 13 Kanama aho perezida Hakainde Hichilema yatsinze agize amajwi 60%, mu gihe Brian Mundumbile we yagize 38%. Mundumbile yavuze ko atemera ibyavuye mu matora ariko ntiyatanga ikirego kuko inkiko zafunzwe ku munsi wa nyuma wo gutanga ibirego. Hanyuma reka mbashimire cyane, hayo yaramwe makuru agezweho. Iyi ni Muhato TV, mukomeze mudukurikire natwe tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Nitwa Itangishaka Eric, mukomeze mugire ibihe byiza.